Ассаламу алейкум, құрметті ораза ұстаған жан. Алла Тағала баршамызға Рамазанды мұбарак қылсын. Қазақстан мұсылман діни басқармасы бастаған Рамазан челленджін Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданы тарапынан Рамазан челленджін бастаймыз. Assalamualaikum, selam geldik. Ayına Ramazan aman geldik. Ayttık Ramazan sizi gördük. Peygamber yolun bulgan adam edi. Muhammed ümmet aytkan Ramazan, Ramazan kabul olsun ustagan can. Muhammed ümmet aytkan Ramazan, Ramazan kabul olsun ustagan can. Biz vakit namaz okup yüründüydü. Biz vakit namaz okup yüründüysek ahirette şakamdan basirerdeydi. Adından aynalayım hak peygamber, Allah'dan emir gelsin şak baylana. Eskinde tercihinde komşumaktan ölgen son kara jerde taktaylanar. Muhammed ümmet aytkan Ramazan, Ramazan kabul olsun ustagan can. Muhammed ümmet aytkan Ramazan, Ramazan kabul olsun ustagan can.